i Coco. Diolch lan. Gai ofyn i ysgol Trec Helen a Cardinal Newman mynd draw i cael 5 os gwelwch yn dda. Trec Helen and Cardinal Newman School, please go over to page 5. Your plates competition is starting now. Coesau! Read at it.
Ted, cadw'ch pwmpo coesau chi. Byrwch stop o'n gyda'n cael ei jydra. Cadw'ch pwmpo. Godwch nhw ar space. Come on, on loads of space for that. Hooray, hooray, hooray! Pwysau, pwysau! Erin, cerdau! Emilia, dilyn na! Hyrau, hyrau! Mas! Okay, nôl. Good, Erin! Come on! Felly, gela nesa am 20 munud I 5, the next game's for 26-5, yn cystadleuaeth cwpan y bechgyn. Caerhyd 1, pitch number 1, baseline yn erbyn Glan Tab. Caerhyd 2, pitch number 2, Cwm Rymni, Gwyndy yn erbyn Rhyd-y-Waun. Caerhyd 3, pitch number 3, Port Cawl yn erbyn Maes y Gwendraeth. Caerhyd 4, pitch number 4, Ysgol y Pant yn erbyn Penweddig. So, gystadleuaeth cwpan y bechgyn, Caerhyd 1, baseline yn erbyn Glan Tab, Cwm Rymni, Gwyndy yn erbyn Rhyd-y-Waun, Port Cawl yn erbyn Maes y Gwendraeth, Caerhyd 4, y Pant yn erbyn Penweddig. Of the boys tap competition. Newch chi wneud eich ffordd sydd i'r caia ysgolch yma. If you can make your way straight to the pictures, please. Yn gystadleuaeth plas y bechgyn, the boys plates competition. Ar cae 5, pitch number 5. Mae gennym ni Gwyn Hugh yn erbyn Tre Celyn. Cae 6, pitch number 6. Mae gennym ni Bryn Celynog yn erbyn Dyffryn Aman. Caerhyd 7, pitch number 7. Mae gennym ni Hwlfwrdd yn erbyn Greenhill. A Caerhyd 8, pitch number 8. Mae gennym ni Llanhari yn erbyn Cas Gwent. So hwnna ydy cystadleuaeth plas y bechgyn yn cychwyn am 20 munud I 5. Os allwch chi plis i'r ffordd i'r caia rwan. A yn gystadleuaeth cynderfynol plas y merched, so in the girls semi-plate competition, ar cae 10, pitch number 10, Gartholwg yn erbyn Llanisien. Cae 11, pitch 11, Hwlfwrdd 1 yn erbyn Bae Baclen.
Ato! Ato! Go Manon, back yourself! Carry in Manon, carry in! Carry in Good! Come back there after that. Allez, Mazahi! Mazahi! Ysgol Ystolafera, mae'r bws yma i bigo chi fyny. Ystolafera School, your bus is here to take you up. Oh my god, the flag! Go pass! Go pass!
den Petterfeg dau. Så uwchradd cyfri dau formal den Petterfeg dau. Johnny David, where's that? Run the finesse, go on, pressure. Jan? Kan er bezig bij die kant? What do you like? Kom maar, Gert, kill Knoll! Come on! Tom? Shit, how long did you hit? Quarters, and he said, nah, stage, yeah? Yeah, so, stage.